Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Minembwe Capital News ku makuru yacu n'ibiganiro byo muri iki gitondo tariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 tuje mu makuru y'ibibera muri Kongo kugira ngo tubagezeho ibiri kuvugwa ndetse n'ibiri kuba kuri uyu munsi. Je mugiye kubana kuri mikoro nitwa Bienvenue, ku buhanga bw'ibyuma ni Bruce Bahanda. Makuru ya Minembwe Capital News cyangwa se MCN, tubagezeho amakuru. Kuri ubwo icyo tubasaba ni subscribe, like na comment na share kugira ngo tuzadukomeza tubane mu biganiro byacu ndetse n'amakuru yo kuri Minembwe Capital News. Amakuru turayahera mu burasirazuba bwa Kongo kubivugwa hagati y'umutwe w'inyeshamba wa M23 FC ndetse na leta ya Kinshasa. Muri Katare hari hateganyijwe ibiganiro by'amahoro kugira ngo AFC M23 baganire na leta ya Kinshasa. Gusa ibi biganiro ntibyabaye bikibaye bitewe nuko Kinshasa itabyemeye ko bikomeza kubaho. Amakuru agera kuri Minembwe Capital News avuga ko izi mpamvu zatewe n'ibyo AFC M23 isaba leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ikabona ko itabikora cyangwa se itabyubahiriza kuko harimo ibisa n'ibibagoye kandi bikenewe na AFC M23 kubw'inyungu z'abaturage. AFC M23 yasabye ibintu byinshi bituma leta ya Kinshasa iva mu biganiro cyangwa se yanga ko ibiganiro bikomeza. Mu byo yasabye harimo leta federal cyangwa se intara kwigenga ariko ziripotinga muri Kinshasa. Hakabamwo kandi gukurirwaho ibihano kw'abayobozi ba AFC M23 bagiye bafatirwa ndetse hari n'abashiriweho impapuro n'amafaranga kubo bafata. Ibyo byose nibyo bagiye basaba ndetse ntibatinye no gusaba ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakwegura ku mwanya we w'ubuperezida cyangwa se ku buyobozi kuba umuyobozi mukuru w'igihugu cya Kongo. Ibyo byose leta ya Kinshasa imaze kubyumva byayiteye kwanga gukomeza ibiganiro n'uyu mutwe. Kuri ubwo ibiganiro bikaba byahagaze kugeza igihe tutazi cyangwa se kitaratangazwa ko byasubukurwa cyangwa se nimba zamaze gupfa burundu. Gusa leta ya Kinshasa ikomeje kwinangira gukomeza ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba. Tukiri kuri leta ya Kinshasa, hari abanyamerika yari yarafashe ubwo bagerageza gutera kudeta muri leta ya Kinshasa cyangwa se mu mugwa mukuru wa Kinshasa ubwo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Aba banyamerika bari bakatiwe igihano cy'urupfu mu minsi yashize ariko nyuma baje gukuraho ico gihano cy'urupfu baza kubashiriraho igihano ca burundu cyangwa se gifungo ca burundu. Ku munsi w'ejo baje kubohereza basubira mu gihugu cyabo ca Amerika ariyo baje gukomereza ico gifungo. Abanyamerika bakaba baragiye baroherejwe ari batatu, bakaba baragiye muri Amerika gukomeza igifungo cyabo ca burundu ku mpamvu zo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Tugaruke mu burasirazuba bwa Kongo, hakomeje kuvugwa amakuru menshi tuyahereye no mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma M23 ikomeje gufata abazarendo kirabahiga bukware nyuma yaho bakomeje gukora ibikorwa bibi by'urugomo. Ku wa mbere washize bishe abaturage bagera mu 11 muri Nyiragongo. Rero byateye uburakari bwinshi AFC M23, rero ikaba yakomeje imikwabo yo guhiga abo bose bakora ibyo bikorwa.
abaturage bo bakabasaba ko babafashe bagomba kubatwika, ariko AFC M23 yababwiye ko iyo aho igenzura ibihano nk'ibyo bitabaho, ahubwo bagomba kubagorora hanyuma bakabasubiza ku murongo kugira ngo bakomeze babane n'abandi baturage amahoro badahungabanya umutekano w'abaturage. Ariko abaturage mu burakari bwinshi ibo basaba ko abo bantu bahanwa by'intangarugero, ndetse byanaba ngombwa bagatwikwa cyangwa se bakicwa, kuko nabo bakomeje kwica inzirakarengane nyinshi. Andi makuru tunyarukire muri Sud Kivu, cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge. Ku munsi w'ejo amakuru meza yatashe mu matwi y'abakunzi b'Umurenge, aho Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe bari bamaze kwigarurira Rugezi. Bigaruriye ibice byinshi bya Rugezi birimo za Nyamurembwe, za Bikarakara, za Rugezi nyirizina. Aho hose intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu bamaze kuhakandagiza ibirenge, bakaba ubu ngubu ari ibice bigenzurwa nabo. Iyi Bikarakara yarindiriye Mayimayi na FDLR mu gihe cy'imyaka igera mu 8, barahashize ibirindiro bikomeye cyane bitanyeganyezwaga ubwo iyo myaka 8 yari ikomeje, cyangwa se izi ntambara zo mu myaka 8 zari zikomeje. Bikarakara mu by'ukuri yari indiri ikomeye cyane y'abagizi ba nabi ba FDLR ndetse na Mayimayi, aho mu bitugu byabo cyangwa se baba bashigikiwe na leta ya Kinshasa. Kuri ubu akaba ariyo bari bimuriye defense zabo zikomeye. Ariko ku munsi w'ejo bundi ndetse no ku munsi w'ejo abasore bahetse isezerano ibyo bice byose barabyigaruriye, kugeza magingo aya bikaba bigenzurwa na Twigwaneho. Ndetse ku munsi w'ejo imigwano yarakomeje, imigwano ikomeye cyane, imbunda ziremereye zumvikanye mu bice bya Kabanju. Ni imigwano yari ikomeye, yari irimo intwaro ziremereye cyane, kandi yaje kugeza amasaha y'umugoroba. Mu by'ukuri imigwano igikomeje cyane, ariko abasore bigwanaho bakomeje guhasha iryo huriro rya leta ya Kinshasa, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bambari babo bose. Ku munsi w'ejo biriwe babirukansa cyane, bamaze kubirukana babageza kure cyane n'imihana y'abaturage, ariko ntibirahagarara, n'ubundi urugamba ruracakomeje mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire y'Umurenge. Bagerageza kujijisha batera mu marembo atandukanye, ariko yose ararinzwe kandi umutekano w'abaturage wamaze kwizegwa. Kuri ubwo Amadubu ndetse na M23 bakomeje gukora akazi keza muri iriya misozi, aho bakomeje kugwana ku burenganzira bw'abaturage bakomeje guhohoterwa n'inyeshyamba za Mayimayi na FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi kuva muri biriya bice bitandukanye bari bafitemo ibirindiro, haba kwa Murima, haba aho za Bikarakara, za Nyamurembwe n'ahandi muri iriya misozi miremire bari bahafite defense zikomeye cyane. Muri iki gitondo n'ubundi imigwano irabyutse, ntabwo biratuza kuko twari tubivuze haruguru, kuko imigwano ntirahagarara kugeza magingo aya. Gahwera habyukiye igitero gikomeye, imigwano iratangije kugeza magingo aya, imigwano iracarimo ntirahagarara. Ariko mu by'ukuri abaturage bigwanaho bahagaze neza kandi bafite morale nyinshi ndetse n'ubushake bwinshi n'imbaraga nyinshi zo kwirukana umwanzi aho yava aturuka hose. Kuri ubu bamaze kugaragaza ubushake ndetse n'umwete wo kugwana ku babyeyi ndetse n'abana
b'inzirakarengane bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro rya leta ya Kinshasa. Ahandi habyukiye imigwano ni ku Kivumu, naho mu irembo rya Kivumu habyukiye imigwano, ibi bice byose isasu ririmo kabisa, imigwano irakomeje. Ahandi hari habyukiye imigwano ni muri Kivumu naho habyukiye imigwano, imbunde zibyutse zumvikana muri ibyo bice Gahwera ndetse na Kivumu. Gusa abasore bigwanaho mu by'ukuri bahagaze neza, bafite morale, kandi umwanzi bamaze kumuca intege. Umwanzi akomeje guturuka impande zitandukanye kugira ngo arebe ko hari aho yomenera. Gusa abasore bigwanaho impande zose barahari kandi barinze umutekano w'abaturage muri ibyo bice byose. Ibindi bice hari ituze za Kamanyora, za Bukavu n'ahandi ituze rirahari. Mu misozi miremire niho hakomeje kumvikana ibiturika, ariko nabyo bimaze kwigira inyuma y'imihana y'abaturage. Nubwo uyu munsi Gahwera na Kivumu hagabweho ibitero ariho hari abaturage, ariko ahandi ni hirya mu mihana y'abaturage, bamaze kwigizwayo inyuma cyane. Kuri ubwo turabakurikiranira uko bigenda Gahwera ndetse na Kivumu, tuze kubagezaho amakuru yandi mu gicamunsi cy'uyu munsi, tubabwire uko bihagaze muri ibyo bice byose. Kuri ubwo dukomeje kubashimira mwese abakoze subscribe kuri Minembwe Capital News. Ku batarayikora namwe icyo twabasaba ni ukuyikora kugira ngo tuza tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru yacu ya buri munsi. Amakuru kuri Minembwe Capital News aba ari menshi, ariko mu by'ukuri tuzatugerageza tubagezeho update cyangwa se agezweho ari kuvugwa muri ako kanya. Hanyuma dukomeze twibanire tunatezanya imbere. Inkunga yanyu gusa ni subscribe na like na comment na share, hanyuma ibindi mukabiturekera tukabikora. Mugire umunsi mwiza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Dukunda kuvuga ko abatameze neza tubifuriza kumererwa neza, abagwaye turabifuriza gukira vuba, ndetse abazima mwese tukabifuriza ubuzima buzira umuze. Imana ikomeze ibarinde kandi ibagire neza. Kuri buri wese ihari arimo, Imana imwiteho. Tukomeze tubane, amakuru yacu nayo akagaruka. Gihe mwari kumwe ni Bienveni, ku buhanga bw'ibyuma ni Bruce Bahanda. Amakuru yacu naho akagaruka. Imana ibarinde, muhahe muronke.